le bigi mahu whanga te ngai whatap ko tau peo tau whakia to mei whaleni ka tamo ke whawhiloa ke at pe a kanditeiti whika tolu mai vahenga whiri tongatapu FEKAU'AKI ko IKANI lo neri TALIAI IKANI ko tui peo kulahi ngai KAVEINGA ke tupe mua ke kin mai ko hai kamata pe mo pole whatongia ko ia ke FALEALEA o Tonga. Mahalo pito Katarina pe ko kore bege hu whanga ngai whakatapu. Ko e whehui koe nau ke o mai o ku mahu inga ke whaihaki i whakamatala ki he te wakai atu koi ki he tuunga o iai ai malae o e politiki i Tonga ni. Hange ko ai mea koe nau ke lawa koi ki ai o ku lahi ke lahi pe foki ai talanoa ki he whaunga pe a mo e tuunga o ku iai whakatemokalati ai whare pe mo e whakakakato koe ai politiki a Tonga. O ku lahi foki ai ngahi whakamatala ia ai ni o pehe kua o si kakato whiunga. Ua ni ihi kuna pehe o tigai ke kakato tigai ke whiunga a hono whakalerei. Pe we ni ihi kuna pehe o tonge tau toi foki ki he whaunga motua. Mahino rewa o ke iai ai whiwhiri ki he ngahi mea makatuunga ai system whaka-governance a Tonga ni. O tigai ke mā opo whakalere ia. Koe motuani i he kupore koe ke ukantiteiti FILI FALEALEA. O mahala o tigai ke mahino ki he ni ihi ai uhinga tonu a e kupore. He wikai ke upore foki au ia ke ukantiteiti maha kurupu. O ku lahi ai talanoa e kakai ai ku whelawe i moe patoa. Pea ku mo oni pe na e iai a e ku interest ki he halanga whanonga na e kamata mai ai ai patoa mo uhinga tonu koe a e ne kamata. Ki he motuani koe patoa o e ahoni Oku Ikai koe patoa ia o ane awhi. Pea koe taha ia ai ngahi uhinga tonu ai kupore koe ke kantiteiti. He na uongoi kuo ri e kina ai fo i misiona ke talanoa whakalerei mo whakaapa-apa ki he whaunga whakapolitikare koe a Tongani ke he lerei whakalufua. Aia o tikai ke kakato, koe tū ia a aku, koe tū ia ni ihke, hangi o nanta talanoa e ki ane nai. Koe, o iai, mea panga o iai ai kakai tu uki mua i he PULE'ANGA, pe moi society pe, o nau whakamatala i he ngahi, mea o ku ikai ke iai hanau tau kei. Pea o ku lerei ma upe ke whekumi ki he ngahi tau kei, koe o ikai koe ke te mau, ke whai ai hatalanoa. O we ni ihi ia o nau pehe, ko tō ngani o ku constitutional monarchy. Pe koe PULE'ANGA whakatu i whakakoni stu tone. I he definition koe o constitutional monarchy, o ikai ke constitutional monarch a Tonga ia. He koe foi definition, koe foi uhinga tonu. Ko uhinga tonu koe constitutional monarch, o tatau ia mo whaunga whakapolitikari koe a Pilitania. Koe kuini a Inglani, ko ia o ku head of state. Pea o ku mokoi, pe ko ene loto ke whakamooni i hangahi lao, pe ko hangahi liliu, i he wharei o e kau whakafofonga ai kakai, ai koe FALEALEA ia a Pilitania. O ku ikai ke tari wharei ia, i he nau konistu tone, me ia wheitu ukehe. O tari o ku consent ai kuini a Pilitania, ki he recommendation ai paremia mo kabineti mo FALEALEA anau tolu. Ko definition ia o constitutional monarch. Ko taimpe koe o ku iai ai ngahi executive power ai ha monarch
Peko tongani peko hawhitu ke. O kai ke ui le vaia ko constitutional monarchy. O i kai ke constitutional monarchy a tonga uhala ai whakarea ia ko ia uluaki ia. O koe ni ihi ia i he kakai tuki mua he pule'anga o nau whakamatala o ku ikai ke iai ha mea ko te mokalati ka kato. O ku takihala ai kakai ia i hana whakamatala pehe. He ku os whakamooni ia i maamani ngai fonua ke heke. O ku iai ai whaaunga whakatemokalati e ngai fonua ko ia. Ko definition pe ko whakauhinga mo ia o ku ikai ke temokalati a Tonga. Ka pau o tau fie mau ke temokalati a Tonga. Ka pau koe fie mau ia. O fie mau ke tau talanoa whakalerei, whakauhinga whakalerei ki ngahi definition. He ka pau e whai talanoa ia pia lahi whakanawhala ia mo ngahi whau talanoa noa ia e he holo e kakai. Oku KIATE au, kua mawahe ai kulupu na nau POLEPOLE mo tataki mai ai fo i whakakaukau ke te mokalati ai whaaunga whakapolitikare a Tonga. Ko nau mawahe me iai. I ngahi uhinga ke he kehepe. Pea i ne tuu pehe nau ne uongoi o ikai ke iai ha foi option ki Tongatapu uruaki ke FILI ke iaha ha tokotaha e wakai mai ki ai, sio mai ki ai e kakai o Tongatapu uruaki ke nau pehe o koe tokotaha koe mea koe o ne tuu ai koe mea ku mauwhi mau te mauwhi ai. Ne uongoi koe kau kantiteiti koe oku nau pore koe me Tongatapu uruaki oku ikai ke nau o mai ai fo i whakakaukau ko ia. Pea tapu pe mo ki nau tolu, he kui ai e nau whakakaukau ia nau tolu, pea tonu pe ia. He koe temokalati, koe o mai e ngahi whakakaukau ke he kehe, ke wakai ki ai e kakai, pea nau FILI i mea kou nau whia mau. O kou o ngoi, koe mea mahu inga taha ki tongani, ke he kahau a tongani. Koe talanoa whakalerei, whakapotopoto, mo e whekumi ki he wharei o e kakai tau kei, ki he tau whaunga. He kaikai ke hoko ia, koe kahau e fonuani e he ia. Pea mea whakaosi Katarina, na ta osi lawe ki ai ki mua, ta polokalama ki mua. Koe TEFITO'I tui, whakafo i tui a aku, o makatuunga ia i he tui FAKAKALISITIANE. O kou POLEPOLE, o kou hau me he FONUA, o ne pehe koe FONUA LOTU, i he LOTU FAKAKALISITIANE. Pea koe taha ngahi re soni, mahu inga taha, mo mea ofa, lahi taha o kufuaki ki a tau tolu, koe whanau ai o tua. Koe ne o mai, ai mahino, o tatau tofu pe a e tau mahu inga. Pe nai whaare i kita, hawhi i tuu, peko motu, peko Tongatapu uruaki, peko Tongatapu fitu, peko Tongatapu taha fitu. O tatau ko toa pe a e tau mahu inga. E makatu unga me iai ai mea ko toa o kau ki ai ai mala ai koe politiki. Ka ikai Katarina, o kuloi lewa e tau lotu, o whia mau, ke mo oni a e tau lotu, i e tau ngahi rea, mo e tau founga NGAUE, mo e tau ngahi tui, whakapolitikare, whakasociety, ngahi mea kehe pehe. Koe ngahi uhinga ia o kuou pore ai, ke whakafofonga, ke oange ki he kakai, hawhoi option ke. Te ria na ko kita, o te talanoa aki ai mea o whia mau e he kakai. Koe talanoa. Te mokalati kakatoho, mo te mokalati whakakonga, mo e ni ihi o kunau pe nau tolia. Tau te whoki tau tolia ke kuanga koe ki mua. Kai ke whia mau e te mokalati kakatoho ia paku. Kai ke nau tuina tuto o whakakonga. Ai au kunau pe nau tolia o whiunga pe ai mea koe ni. Pe koe hae anga i whaton lea i te mokalati pe mo toonga koe ia. Ko tala nau kana whai koe ko miti koe na nau whai koe ai li liu koe ke ni koe
o ngahi kupu e koni stotone ke haoi keni. Ko nau whamatala nau tole o kokakato ai liu ia. Pea mo oni peo ki ai e te mukalati a ko Pilitania, ko New Zealand, ko Amerika, ko Australia. Ko liu kona wheko ki Tongania e tau hao ko ki he ke whaunga lolo tonga ko puleanga whakatui whakatemokalati. Pea ko puleanga whakatemokalati whakatui. Ai au hao ia i he whoitoonga ko ka whataha. Ko uhinga, pau koe ke uhinga e ke whawhiwanaka tongani ka toi temokalati ha FONUA. O whakaton lea pe a li liu kona whakahoko pe mo tuunga koe o tongani o whakatatau ki e whie mao koe e kakai i ngai savea kona nau hanga whakahoko. E ko savea kona nau whakahoko koe ni a koe nai whakasino mai. I a li liu nai whakahoko e wanoa hongo fulu pe a ko kakato ngā wea. O mooni ho pehe Katarina oku iai e ngahi ripoti me he kakai matao oku nau conclude pe ko nau whakamatala oku kakato e liliu koe ke te whima o ke te whaihanga au e ki ai ka i he taim tatau oku iai kakai kehe ia matao mo ki nau tolu mo e nau tau kei oku nau whakamatala mai e tawhaaki e taha aia uku mahino oku iai tō kehe i he whakakaukau pea oku te koe whai mea koe te talawa koe o loto taha ai. Koe te pehe o te kiai ke o mai hawhainga maarie, ke talanoa i whakalerei i hafo i atakai, professional, moha atakai Oku Ikai ke toxic in environment, a ia pe Oku Ikai ke kona ene atakai. Ke lawai ai kakai mo nau ngai whakakaukau ke he kakai tau kei. Kakai o na wako i ngai area ko ni ke nau hau o talanoa whakalerei ki he issue o ke iai pe a tō ke i he whakakaukau. O mahino kia te au o ni ihi o nau os whakamatala o kakato. O ni ihi o ku nau whakamatala o ti kia ke kakato. O ni ihi o nau whakamatala o tonu ke tau foki. Pe o kou whakaapa-apalahi au pipia wiki ke kakai ko ia mo i nau ngahi whakakaukau. Ka ikai ke malawa ke tawa o ki ha solowaanga pe ko ha iku anga o lerei. O ka pau e tuku pe ta whaki koe ki mo i nau whakakaukau, tuku pe ta whaki koe mo i nau whakakaukau. Ka ikai ke whaiha talanoa. Ko talanoa koe ke ka whataha. Ko whairea lerei au pito e ka whataha. Ka pate ta whakatata ki ai foi issue koe o vailasi e ne asi mai koe ki Tonga ni. Ai whainga koe ai FONUA mo i kaungau e koe ai potunga e mo ui. Ke ka whataha e FONUA ke tau whainga ke oua e wesia ai FONUA koe ka whataha i ulere i ai. O koe ki utalanoa nia aku i ke kau politician. O koe utalanoa nia aku ke kau ngau. Ai e koe kau bureaucrats ia. O tau whakamalo au pito ki a ki nau tolu. I e whainga koe ke ka whataha ai ka unga au e he potunga mo ui, mo e kakai koe he media, mo e kakai he kautaki koe i he civil society, mo e ngahi potu kehe o tongani. Koe ka whataha ki whai tau mua tatau. Koe taimi koe o mai ai e whairea koe ka whataha ki he malae koe o politiki. O ku whainga taa ke whai ha ka whataha ki ha whai tau mua whakapolitikare. O ka pau o kehe ai ngahi TEFITO'I tui. Hange o kou tui au ke te mokalati. Pe mai e o ke tui au ke te mokalati kou tui e ki whai system ke. Koe whenga koe ke ka whataha anau tolu. Ke whai ha whenga ke palani mo ngā wei halerei mai FONUA. O whainga taa ia. O kai ke relevant lewa i ka whataha ai. Neo o lerei ai fo i rea. Koe foi poini mahu inga kia te au. Ai fie mau koe ke te malanga ki he kakai. Ke wakai i he oange koe ai ngahi information ka kato mo oni ki he kakai. Ke o mai e nau reo, pe koe mea ia nau fie mau. Ke whai hatala noa whakalerei. Ka pau e hala e ku mau Katarina. I he ku pōre koe ni. Aia, koe ku malanga,
o iai a ekutui o whima o ke tautalanoa. O koe ke whima o ni ke whamalohi hataha ki hatui. Koe whima o ni ke tautalanoa, ke whakaofisiare, ke poupou ki ai whare, ke poupou ki ai pule'anga, ke poupou ki ai kautaki lotu. Ka pau e lava ia. Ko toki taimia te tau lava o sio ki halerei ma ai fonua. Ka pau e hala i kumau. Ta koe o koe me au fi mau he kakai. Pe o sai au bipeia, he ko e nau fili. O ikai ke more ha nau mea, pe o kai ke more ha aku mea. I he tuku atu e ku whakakaukau, pe o nau talamai e nau toluia ikai. Kataki ikani, o mau fi mau mato toko taha koe, he koe me au mau fi mau, aia koe ne malanga mai aki. Ka pau ko ia, sai au bipeia. Kia te au, ko te fo NGAUE aki koe ai mea koe te mukalati. Ke asi a kita hange ko au. Ke whakaloto lahi i hakakai o iai hanau TEFITO'I tui. Ke nau tuu mai o pore, ke oa te nau ilifia i hono lau i kovi i nau tolu, i hanau tuu ake hanau tui, ke nau malanga whakalerei. Pe tuku rewe ki he kakai, pe koe mea ia u nau fia mau pe ikai. O koe ki ilo pe koe ha hono whakarea whakatonga, ka hono whakapalangi o peheni. O ikai pege wongo i au ia ko ha victim au i ha lau mai hakakai. O ko ha victim au ia. Neong o lau mai kakai i he kupore, o koe ko au toko tahape, o toko lahi kakai kehe, o lau i monau tolu. Pe neong o ikai ke tāu ai whaunga whakapolitikare ko ia, ka koe ki wongo i au ia o ku wesia a iku mo'ui, te whakaofa i au ia, i he tae mā usia, o ikai koe ke iai ha loloto ai whakakaukau, ke whanongo ki he foi FEKAU. Koe tatalanoa holo koe ni Katarina, he koe uhinga, koe mea kou tonu koe ke hoko, ai mea kou tonu ke hoko. Koe taimi kou whai aha FILI, o kuhau ai kakai nau FILI KANITITEITI, o whakamatala nau pala NGAUE. Whakamatala mai a e nau foi position policy ki ha mea. Koe mea u tonu ke whai ai e talanoa, o sivi mai kakai, koe foi policy e mau fi mau, te mau FILI ai. Koe mea u tonu ke hoko, ka koe ke hoko i e tongani. Ka pau te ke whakatonga i Katarina oku, si au pito ai talanoa ki ha policy position, o kau ai pe mo i pule'anga, o koe whanki palani NGAUE ia. Pea ko whakamalo atu i he whanongo mo polokalama mo e pure koe statistics. He koe taimi pe koe o whai ai ha whau policy makatuunga i he evidence. Ui koe evidence-based decisions. Koe toki taimi te lava fua ai pe kulerei ha ola, ha palani pe ikai. O si apito hono NGAUE aki, ai ngahi tau kei ai kakai i tongani, ke solova e tau ngahi issue whaka-ekonomika, whakasosiare ngahi, fia mau viviri koe kakai, o mahu inga ia, ka u ikai koe tokanga ia a aku, o mahu inga ia ka au, ka koe tokanga a aku ia, ka ikai ke tonu ai talanoa koe ki he whaunga, ke tike ki tau wau ki ai. Ka ikai ke tonu ia, e tue noa maupe, ai wheinga koe, ke whekumi ki ha palani, tene solova, ai tau ngahi fie mau kehe. Oku whakaamu au ia ke whakakaukau, ai kakai, peko tongatapu uruaki, peko ua, peko au peki tahafitu. Peko hea mea uku mahu inga ki anau tolu. Uku mahu inga ki anau tolu, ai kahau, peko ahoni pe. Koe mea koko utalanoa au ki ai, koe ngahi mea ia, o fie mau ke whai ai, halanga ha FONUA, koe whingai ai whakawhae ke mālohi. Ka ikai ia, koe whainga ta atu. Anō whaki i kani ki he whaunga. Pea ko si whai ai lawe whilawe i pia mo i liliu koia nei hoko i wana hongo fulu. Pea tau whanonga mai ai, ulele mai ai PULE'ANGA ko FALEALEA, pea ke ngata ai, o te eki pe ke tuku, ai ni ihia unau pe tau whoki tau toluia,
pe koe mo ni ihe o nau pehe o ku whakakonga tonu ki ai ke kakato. Ka ko fehu ia ko o tau ai. Ai koe hangai ko tu ia ke ko ke whai o makato unga ia o kuehani ihe o nau tai whi maari pe koa savea na whakahoko o makato unga me iai. Pe koe haha whahinga mea ke tau pehe o ku peisi ai pe o ku makato unga ai tau whakakaukau. O fie ma'u ke whakahoko ia. Peka pau lewa fie ma'u ke whakahoko koe hane ngahi whaunga ko ia. He te tau iku ko toa pe koe whoaki ia. E pau pe ke whoaki me whaitu ko whoaki me ai. Ka koe ngahi mea koe ni kou tau inga ki ai. O kau tōlahi ni ihi pe ko hai whua ia o koe ke nau. O nau tui ki he pe koe ke nau tui ki he pe waha ngahi makatu unga pe koe savea na whakahoko ngahi mea pe he. O kou whakamalo Katarina ke ho whiu heu ke whakahinohino mai ka te au ke NGAUE aki ai mea o kou malanga aki aia ke makatuunga ha te tui pe ko ha te whakotuu whakakaukau aki evidence aia o ke eke mai pe o ku pena e whai kua ha savea ke pehe o iai ke whakamahino o iai fie mao ki ha mea aia o ko malanga uia o fima o ke whakakakato ai mea koe te mokalati i he mala ai o politiki i Tonga ni pe koe whehu i lewa anga whewhe e ku malanga mea koe ia o ia i nai ha evidence ui ha kakai o nau fima o mea koe ia mōne au pito ia kou tari e peheni i Katarina koe opinion yen koe fo i mo ni me ai o ia e ngahi paloporema ai pule'anga ko ini o te whanongo pe i he ngahi whelafo ki e kakai he ngahi retio ki he launga e kakai ki he ngahi tu'uni mo policy decision ai pule'anga ko ini o ia i koe pule'anga pe ko ini pule'anga koe ne toki osi me atatau pule'anga ki mua atu i wakanoho me atatau o mahino o me he te whanongo goi ki he ngahi whelafo ki o kia e tai whi maari o ko ngata pe he pule'anga tu whakanoho he koe uraki pule'anga ia he osi koe liriu he wanoho hongo fulu aia koe whainga goi ke whakatemo kalate fo i liriu taha ia ngahi evidence o ia ia issue o koe paloparema o koe ke upehe atua ia o hoa ia mo i fie mau ki te mokalati o ko whinge whakamahino ai fo i mo ni mea o kuia e issue he kapana ke kia ha issue ia he ke whaha launga ia kakai ka mahino o ke launga uruaki ia ua hange ko te talanoa ane nai o kuia kakai matao tau kei o nau whakamatala mai o iai ai fie mau ke liriu ke whakakakato ai whakatemo kalati ua kakai o nau whakamatala mai ko ia kakai tau kei ako lerei. O te iai pe mo i kakai ako lerei mo tau kei, o nau whakamatala mai, o kei te whie mau haliri uia. Aia o iai tō kehe i he whakakaukau. Foi evidence ia e taha, o ti iai ke maa opo ha mea. Whikatolu, ko i kai koe ke whai ha talanoa, tau mua i he ngahi policy decision o ha taimi kou whaiaha campaign. Taimi kou whaiaha FILI FALEALEA. Koe mea kou tonke hoko, koe whi auhi i he whakakaukau, whakapolicy. Koe mea tonke hoko, o koe ke hoko ia. Whai evidence whikatolu o wea mea o tae mau. O ku ikai ke hange kou talanoa ne nai Katarina. O koe ke whi mau o ke whakamalohi i hataha ke tui tatau mo au. Koe mea ko o ko whainga ki ai. Ke o mai ha whainga maari e, i ha whai atakai whakaofisiare, ha atakai o ku whai ai tokai, ai whai atakai o ku whi hau ki ai, ai kakai matao tā mo akau lerei, ke talanoa i a ngahi whakakaukau. He mahino o giai ai tōkehe, o mahino o giai tae whie maari e, koe ngahi mo ni mea aia, koe ngahi evidence ia, ke ne poupoui ai mea koe o kuou
loto koi ke hoko, o kou whimau koi ke hoko. Koi toi pe eni, pe oku tui tatau, ai wahenga kia te au pe ikai. Ka iai ha aho, osi koi aha taha walo noa me ma. Tau pehe, o fili he kakai o tongatapu aki au. He kai iaha taimi e pese te au, ai fili katoa kia te au. He ka pai iaha taimi e pese te au, e fili kia kita. Mahino rewa ko pese te au, ai electorate o nau tui tatau mo kita. He ke hoko ia. Ko fai palapore maeni. E malava ke umau e fili, pe ko hataha pe, o pese pe tolu nima. Ko kini mau e majority. Ten lava mau e pese te tolu nima, o e kakai o tongatapu uloaki, o iai e nau totonu ke nau fili. O hui ke whare. O i wherewe pese te whitnima ko ia. Ko taha e ngahi uhinga, o ko upehe ai, o tige ke kakato e whaunga. Kai ke, ka pau te nau fili i au. Pea hu, mahino rewa, o ko umau, ai tokolahi o e kakai, o nau tui tatau mo au, o whimau ke whaihatalanoa whalerei. Ka pau e ke fili hataha ia i au. E mahino rewa, o ke whakauhinga ia, o ku hala e ku whakakaukau. O ku whakauhinga ia, o ke tui, a tongatapu uloaki eke, me ko malanga ko iki ai. Ko ea ngā pe ia o politiki mo te mokalati. Ko fo i mea kehe ia hono whenga e ke whakamooni ha wheitu uke. Te ria na ko e uhinga ia, o ku tono unou e ku malanga. Pe o ku hala au pito pe e ku tui. He kai pe ke usi lava o sio ke hataimi, e lava e hataha, o liriu e ku tui koe lerei taha, koe whaunga whakapolitikari ko atonga ke te mokalati. Te kei ke whakamatala mai hatahai, pe ko hataki lotu, whakauhinga whakalotu, pe ko ha academic, whakauhinga whaka-academic. O koe ko uhinga nei o ko loto whewheka, ki ha mea, o iei e TEFITO'I tui, pe o ko tui, o iei toko lahe kakai o tonga o nau tui tatau. Ka o nau whainga tā ia i he ngahi uhinga kehe kehe. Koe talanoa ki he whemau koi ke liriwe whaunga, o kai ke whemau ke more ai whemau whakawhuitui ai ngahi kulupu o society i he wāhenga. Ka o kou tui koe mea kou kehe ai a e ku talanoa, mo e ku malanga, mo e ku pore, he kou whakamamafa e au ia ai whemau ke kakato e liriu. O kou tui o tikiai ke kakato e tau talanoa i. Ka pau e whai ha talanoa, o mai ha whainga maari ha whai atakai ke talanoa i whakalerei, tipeiti i whakalerei. Pea osiko ia, o kai ke tui e toko lahi e ke me kou tui ai, tuku lolo au. Henai osi o mai e whainga maari e, kau tikiai ke o mai e whainga maari e. Ea ka pau te tā whama opo aki, koe tau pehepe, koe o tau kawei e koe ia ke whakakakato ai whatemokalati a tongani. Koe hana e whonga wawe koe ki whakahoko ake ai whakakakato koe ia, pe koe hae whonga. He tau ilo neo ko pui whakaukau a koe, ka koe ngā whau e anga whewhe e ne hoko. Ua ngahi whaunga ke hei, mo e whou atu ai. Ka pau te tatala no palan NGAUE. O gei u whakotu, o gei u pore, pe koe mea ko malanga ai, koe whimau ke talanoa i ailiriu. Whimau rewa ke whakamahino, o gei palani ke whakahoko mea koe ia. Ki mua au talanoa ki he palani, ke ki i lawe mua ki he mea koe e hei kai ke lawa ai o hoko mea koe ni. Aia koe talanoa tau whihia, aia koe whakaivia ha atakai koe ukona, aia koe ulolo tonga hoko he taimini. Ka hoko atu ia, he ki lawa talanoa whakalere ia. He ke loto ha kakai maumawha ia, ke whai hafo i NGAUE peheni. O ka pau koe atakai e nia, o ngahi kovi ai toko lahi. Koe mea ia he ka hoko ia he ke lawa mea koni. Ka koe whakotu NGAUE ni. Ka whaiwai ange, o te hū ki he whare. E iairewa e ku whatongia, ke uwheinga, ke whakalotoi, ai PULE'ANGA, he koe lao foki, ka liliu ha mea,
I he koni stutone, e whimau ke loto ki ai pese te au ai kapneti, pe whimau ke loto ki ai pese e ni mataha pe lahi ange o e whare. O koe ke osi ai, e whimau rewa ke loto le rei ke e a whio. Whime e tolu e whimau ke hoko. E whimau rewa ke usio pe koe hae whaunga e lawai o whakahoko katoa me e tolu ko ia. Ko toki taimi pe e lawai o whakahoko me e ko ia, o ka pau e o mai e whainga maari e koe, hange e koe convention. Pe e ui e ko ha mea kehe. Ka ko ha whakataha o ku hau ki ai ai kakai o ku poupou i whaka-ofisiare. Koe mea pe koe te lava o whainga koe ke whakahoko i he whare o ka pau te huu. Koe whaingai ke malangai, ke ou e whai hairi fia. Manatui e ke iai pe no pere toko hiva, mo e kauwhawhonga e kakai toko taha fitu. O whimau ke talanoa i he whare, ke kumi hawhaunga ke talanoa i he whare o nau loto le rei ke whai HANGAUE whaka-ofisiare ai whare ki ono whakotuu ha whakataha pehin. Kai ke lava ia e whai ngataa. Ka koe me ai ni Katarina. Ko historia a mamani. Ko ngahi fonua kehe pe o mamani, o ku pau ke hoko ngahi liriu whakapolitikare. Ue liriu whakasosaiet, o na hoa mo mea whakapolitikare. O kai ha fonua e o kai ke whai ha liriu, o kawa ia tongani. Ka koe re soniko ku mai he historia. Ka whaingai e ha elite pe ko ha toko si. Ke nau puke ai mawhai, ka ikai ke tukuange ke hoko haliriu. Ai e kou hoko pe i mamani. Koe mea koe hoko ko whamoweu. O koe ko ha opinion nia a aku. Koe re so nien me history. Ka pau waha taha ne alo ako ki he malai koe historia. Whakapolitikare, ka pate te specify ke history of politics. O koe kia hawhanua e mamani e merino haliriu o ka pau o ku puke he tokosi ke o e whai haliriu. Ka pau nau whi maari e pe nau tolui e foi system ko ia, o puke ia. Ko re soni ko o mai he historia o pau ke whai whakamoweu. O koe koe mea tau whi mau. Koe wheinga eni ke o e hoko e mea ko ia. O ikai ke kehe a tongani. O tau whaatalanoa foki o kehe a tonga ia nei tuku ki langi. Ngahi talanoa pe he ia Katarina whakamore o ku ikai ke aonga. He koe ko tonga pe nei tuku ki langi. Koe maaman katoa ko ni, koe maaman ai o tua. Koe ai koe ke tau talanoa koe o ku tau kehe me tangata mo e whewhine me ngai fonua ke he o hala ia. Kalamai he tohi tapu o ka pau tau tui FAKAKALISITIANE. O tau tatau ko toa pe, o tau mahu inga tatau ko toa pe. Pe te Tonga, pe te Siaina, pe te Aseria, pe te Amerika. Aia, koe ngahi re soni koe o history, o ton ke apply ia ka tau tolu. Ka pau te tau ri aki. Koe whatu tāmaki lahi e hoko. O te tau pe... Pe koe tutu anu alofa. Mate koe tutu whakanunga alofa, koe tutu he kau kona me u kolo koe ki uta. Koe. Koe kau akapulu. Koe whakamoweu koe nai hoko. Ka pau ia hataha o ne fia nai hoko e mea koe ia. O ton ke sivi e nau tamai anau tolu. He pōpō kia mani ihi e kau whauwhonga whalelea aho koe ia. Ka pau koe ia. O kai ke ukau amo nau tolu. He kai ke fie maari au ke hoko ha mea koe violence. Koe ku pehe koe re soni ai history e iku hoko ai mea koe o ka pau e puke i ai. O bukai ke uhinga ia o ko pou ki he violence. Ko te tuhu atu koe o sio o ako me he re soni e historia o koe ke uhinga ia o te condone pe pou ai violence mo whakamoweu. Ko hatoko taha o ku wako historia. O koe ki ne NGAUE aki a ene emotion, pe ko ne ongo, ke whai ai ha te sio ki hangai re soni e o mai historia. Ko me pegu te whai, o ku asi mai he historia a mamani ka hoko e mea koe ni, o ku hoko e mea koe. Ko me koe nei hoko i tongani,
Koe mea peo o hoko ia e ngai whetu ke ho mamani. Koe ngahi revolution la lahi koe mamani, aia ko France, Pilitania, Lucia. Ka pate tau nofo ai. Ko Lucia mo France. Na toi keheang pe toi koviangi ai whakamuviweu ia i me koe nei hoko i tongani. Ko Pilitania ia, na ke whakamuviweu pe he ia. Ne alu pe taimi ia o mahino e whai e ririu. O whai e talanoa whakalere ia. Ko uhinga ai o kei head of state iai ai kuini i Pilitania. France ia koe ki te aha nau tu ia nau tolu. Ko Lucia koe ki te aha nau tu ia nau tolu. Ko uhinga ne alu e whakamoviweu ia o te koviange. Ko Pilitania o hange nia ne iai ai atamailere ia ke nau talanoa. Aia koe mea ia o ko loto koe ke hoko i tongani, ke tau talanoa. Koe uhinga ke oue hoko e ngahi mea koe e malava o hoko. Aia koe hae palapale mako hoko e taimini. He ko uhinga ko tamehe kakaia o koe ke hae palapale me te nao wakaiki ai. E ko fefo i mea o hoko e whai ngata ama e palapale ma. Ka pau koe puleanga o hoko e palapale ma. Ko stoko me whake mawhai ia. Pa koe puleanga koe o lehanga malu o tokanga i e tau pangke paanga. Ko ho o... Ka ko uhinga, aia ko uhinga pa koe ka pate ta alohanga tonu ke mawhai koe. Aia ko tu koe taimini whaku hao e mawhai ke kakai. Ka koe hei, ai u mea o kei puke e hai e mawhai i whe ia moe. Ko ngaka tukuange mai me i whe ia. Mahu inga pito ho whehui Katarina he guea ngahi mea i loto ho whehui. O whi mau ke whakamaala mo whakamatala whakalere, ta talanoa whakalere ki ai. He lahi foki ai pehe o koe haka koe whai lao e ono na e whakotuu he puleanga a kirisi koe whakauhinga e ni i koe whainga ke toko e mawhai e tu i. Ngalo i he toko lahi ia koe whai lao e ono koe ia na e whakotuu ia i he puleanga KIMOU'A, puleanga atu i pakano. Aia, ka pau mo oni koe whainga ke to e mawhai e tu i, na e whia mau he puleanga ia atu i pakano ke to e mawhai e tu i. Kia te au, Oku Ikai koe poinia o e talatoa. O whia mau ke tau talanoa mo oni ki he historia, ke ngai mea koe nai hoko. KIMOU'A i he wanoa hongofuru. Koe whakamauanga, judiciary. Na e pure i ia, he ke te taalo whakaiki fulahe titela, ka koe ngahi poina lahi en. Koe tariui koe judiciary, na independent ia. Na i kai ke i he malu ia o ha whakataha tokoni. Na independent ia. Koe liri koe wanoa hongo fulu, na ave ai tariui ia o judiciary, ki he ki komiti i he malu ai whakatahatoko ni. O iai ngahi liriu ia ai. Ko liriu e hua nohongo fulu, ne iai ngahi executive power ai ne awhio, nei o mai ki he kakai, ki he kabineti mo i puleanga. Kana iai ngahi executive power ia na i kai ke mau he tui, nei oange ia ki he privy council. Ko ngahi liriu e nei hoko ia he hua nohongo fulu. Aia na hanga he tui o mo moi mahano mawhai, pana e tonu ke ha. O a peto e toa ngā mea ke tui. Ka nofo ata pe tui ia. Takuang moia. Koe ne awhio, na e mokoi a ene ngahi mawhai e ni ihi. O mai ia ki he executive. I he taimi tatau, na e whai mono ia ki he konistutone, o i kai tatau ia mo i recommendation a reporti ai tupere hake. Ne ai ngahi mono kehe e nei whakahu mai. I he wanohongo furu. O ange ai mawha ia ki he privy council. O kai koe tui en, koe privy council. Ka pate honga whawhoki e IKANI, koe ngana mauhanga mui o whi e ngahi whi mea ake koe FALEALEA. Na e tali ka kato ni he kau whawhonga FALEALEA aho koe ia, na e kau e kau whawhonga koe kakai. Na anau hiki nima, na nau tali ka kato, ko mai me niti koe pak mau pe FALEALEA. Ai ko ngā ia, e anga whawhiwhere waka pau na nau hanga tali ka kato
Uliliu ko hame ku te hoko e te mine ata mai nei pehe mo pehe. Ka ko hame nei tali ka kato ai. O koe ki ulawa tari whihu ko ia, hina ke ukawa mo nau tolu i he taimi ko ia. Koe mebe ko uilo i he historia, o mea koe ni katarina. Koe taimi ko ia, nei kei toko hiva pe ka whawafonga ka kai i he whare. Na nau toko si i nau tolu ia. O koe koe hange e koe ahoni, o nau toko tahafitu. Kai toko hiva e kau no pere. I he taimi ko ia, nei kei toko hiva pe. Aia, ka pauna nau tui ki ai, pe tai tui ki ai. Nau kei toko si pe nau hikari nau mao matai whika. Koe tari hanga tonu mo oni ki ho whehui. I ho talamai na nau unanimous. Na nau tari katoa e ngahi liriu. Hiki nima kotoa. I he te sio atu, i he hindsight. He osi koe hoko mea, fui ta ueni e uata, e taha ua me iai. Wanoho ngo furu ia, wanoho wa tahai. E te wakai atu e ahoni. Ko yanga koe e kusio a aku whakafoi tuitui, pia mahalo e lau mahami i hia ke te au. Nai hala i nau hingi ni mana au tolu ia. Koe uhinga na tatala ki mua he polokalama ki mua katarina. Foi mahina e tolu i he taimi wharearea ko ia wanoho ngo furu, peko wanoa noa hiva mahalo. Koe foi lao whakaanganga e valua nei whakahu ke pasi. I he fo i mahina pe e tolu. Ke nau talanoa i ke nau tipeiti. Na e whakatamulu ia. He koe ki ulifia ke aia fo i rea ko ia. Kau ai pe mo i kau whakafofonga. O e aho ko ia. Ka ukai ke uhanga au ia o tukuaki i nau tolu na e hala e nau NGAUE. He na kai ke te ia i kita ia. Mantu koe taimi ko ia. Taimi mo veu lahi mo oni. A tongani i he taimi ko ia. Na e fia mau ke whakavavave i e ngahi mea ia. Koe uhinga ke whakahauwhi FONUA. Hauwhi FONUA me ha mo veu ai koe nai hoko koe he vela koe anu kualofa. Koe ngahi liriu koe ia, neongo na nau hiki nima katarina, o koe ke uhinga ke te pehena e tonu. Ka ukikai ke tonu e ke tau tuaki i nau tolu, ke ngai palopore ma hoko he ahoni. Nofo tau tolu ia, o tokanga ki he mea kou tau lava pure i. Aia ke tau wako me he reson ko ia o whenga ke whakalerei. Ka pauna nau hiki nima nau tolu ia, o koe ke lava o tari whehu i, pe koe haa mea na i he nau loto me mea na nau whakakaukau i. Na ke ke ui ai. O whimau ki tau whakaapa i nau tolu. He uena ngahi mea ia na nau whetakai mo ia o koe ki te ilo e kika. Koe mea kou ilo pau. E mau taimi ha tau nofo o tuhu holo, kai tuku ai mea kou tau pure i, aia koe ako e re soni me historia o whenga ke whakalerei. Ko ia e ikani ma oku mawhana e anga koe ta talanoa e kau tau wakai whuki e kahau. Ka koe ka pate ke whama opa mai e tunga ko wā tongatapu uloaki ko ngā ke whakaose ki te aipe taim ki toi hoko te talanoa. Whamalo Katarina koe whenga pe motuani ke whamahino whakalerei ai uhinga tonu koe a e te pore. Ko te whenga ke te aonga ki he kahau ai FONUA. I he tui a aku Oku Ikai ke whi mahu i he ahoni i tongani ke te nofo mau pe i ngai mea whakaikanomika ne ongo oku mahu inga. Ke te nofo mau i ngai viviri, whi mau viviri e kakai ne ongo oku mahu inga. Ok toi tānaki i he taimini, i whai kuonga koeni o tongani. Ok toi fuu fie mau ke tau talanoa whakalerei mo whakamaapo opo e tau whaonga whakapolitikare. He koi tui a aku, ka ikai ke whakahoko ia. Koi mo veu koe e hoko i tongani, e kei hoko atu ia. He ikai ke o mai ai lerei taha ia ma atau tolu, o kapau e ikai ke whai ai fui whatongia ko ia. Pea o kou tuku atu e ku pore mo e ku whakaha ki Tongatapu uruaki. Ka pau o ku mou o ngoi o ku mou fie NGAUE mo au i he tawhaaki ko ia. O koe ke uhinga ia o ku riaki ai ngahi i fie mau viviri. O koe ke uhinga ia o ku riaki ai NGAUE whakaikanomika ai PULE'ANGA mo FONUA. He fie mau ia. O ku ia e tau kei heni ai bureaucracy a kakai ko NGAUE i he PULE'ANGA. O ku lahi e tau kei ia. O ku ia e tau statistics ke evidence-based e tau ngahi decision
o lahi katoa, o iai katoa ia. Ko palo porema a tau tolu, ko ikai koe ke tau talanoa whakalelei, ki e fie mau ke whakalelei tau whaunga whakapolitikare. Kake ko e whamalo atu i he lava o e polokalama, pea ko e kanditeiti whika tolu ia ma tongatapu uluaki, pea moene kaveinga ngā ue ai fie mau ke whalelei ai tuunga whapolitikare ko ia o tongani, pea hangi be whakoia ko e pole whatongia ma tongatapu uluaki ki he to'u FALEALEA ko ia ka hoko mai. Ko e kanditeiti whika tolu ia ma e wahinga FILI tongatapu uluaki, ko IKANI lo neri TALIAI. Kakato ia e polokalama, ma aloho mo mea mai, ka mo mea.